Бүгін төрәбіт төттөрүт тылуонна сурук бичик күнә. Ағая қақсанна қоты дойду жона бәйе тылын үйететиге тұрулығар. Абайылығын майыр национальный нәхілегер әбән тылынан үйретер сколаға выйдағы корреспондент Екатерина Соломова сырытта. Майер орто осколатын эбен кылаһын учуталлара төрөбүт тылга тапталы иңерер, өбөгелерин тылларын комогойдук туттар, карыстыр, сайыннарар сыллаах суруктаах үлелилер. Бу осколага эбен тылын 1991 сыллаахтан үйретеллер. Оголор күннәгы кепсетиини эбенни суругу бичиги баһалыйлар. Иделеригер беринилээх учуталлар төрөбүт төлбө тылларын эйгете кеңирин сайдарын туһугар жолуһаллар. Самый ухуктар боламыт биһэлбэх проблемалар көсөбүт, тоодетерген бу арас мероприятиялардан, бу съездерден, курстардан, этугуттук матабыт, олем болағаны бу маннык бағаханалақпын. Бән тылын учталарын холбон, бәйбіт сөбелеген бу курс курдук, ыталларыңын болар, нахашу болуйды. Бүгүнгү күннәкка оскола 7-4 оғудуттан 16-та эбән тылын үйретер. Кенелер төһөдө агаяк болалар, арас олимпиадаларга күрәхтерге сетихиләхтик кытталлар. Ол курдук сотурутагыта республиканскай олимпиадага кыттан кыйын хотон кәлбит кыргыттар төрәбит тылларынан үйрә көтәкәпсәтиләр. Тала хоя идуктады күңәл әмчал. Би эрек олимпиадала мунан местов гадып, нян хоч раңчырам. Нян эведе торан хами би хоч раңчырам. Тала би налап местов гарев. Тадок эреф анганела, таданелов хо эмкон бихен. Нян хупкушимгал не, Евдокия Алексеевна нян, Аида Афанасьевна хоч эгдентаган гөне. Ити курдук омуктарын уратытын, төрәбит тылларын, онна культураларын, чөл туруктаах илже сылжар, оны үтчекка тиердер, сайдар сағақтарын түстәр соруктаах, үлели қамсы ая тута сылжалар. Коңала балдадан ұрт тойрамыр ай шуп көтілді. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абый.